Kakashari u Sessions Judge Jowai West Jaintia Hills District kalarai pendrem ya u ilis siangshai da kabaset patok khatsan senam kinti namar ka jingdon kti ha kabale be ijat ya ka wei ka khana samla ha kashnong kabahap hapo nartiang police station West Jaintia Hills District. Kakashari kaladan kunaru san hajar tingka namar ka jindon kti ha kanika kambamman bat san senam karai set patok na lor ka kuna ka bashi hajar tingka namar ki kamber ngam bersid. Ya kani karai pendrem kakashari kala penbena ha ka khandriu tarik urisau ha ka baro ki arteli kirai pendrem kin yat ringkat kata ba undang sya set na ka bentak hat arsnam artayo bat sausngi hadien ba uladab syong lupa hapo patok. Kakubor pulit kayathu ba u Elias siangshai ulale ya kanika kambamman persya ya kanika samla ha kashnong kabahap hapo nartiang police station ha ka khat santarik naiweng arhajar arphuwe ha kapor khat arbaje minsngi bat hadian kanika jingja ula berngam bersit ya ka bakam dei banyathu briau halor kanika jingja. Henry kanika lanot kala mudui da ka ejahar persya ya u Elias siangshai ha kabaki pulit kanartiang police station kila register case hapo jongki kendon sections 376 2F but 506 IPC persya ya uni urunar.